Batkum kemoto jangka pati UDP soyong posisi yang nyenyak tak kejingit dat nyenyak tak kejingit dengan kira deng nagkan jangka pati naik hublei ki kampanye ini pa ilok ipara ibahin basem janga ibade nangni pemotat kumjuru Kibade nang nilai song ay kublid yaki dad nganang klep ni kapor yaki paiba bait das no tapi snow piwan ni daga jingi bad ngangit day kata na ay kublay yaki kilang kme kilang kpa ki samla kantay senrang ki hep kibaret kibara irasur dada kakawe lama haman lagi niat klem dajir kertengnya no ngai kuble yiti baro ha kadang ane katon ngawan hanne hayin kumba juale ar pusan snem lai pusnem shwa mahe nangne gaji rieng nangne kapratang rieng hadir kecing rama jong he shwa daun klaru laiti yakakam jongi haga parti UDP dan habadapet amen ini kapor abayang ini sedang nangpe na posisi labun kita ikan dia kita tag lagi bad hadin kila interview yang bad nasuskan bad da kejingkemen ngajubab ya kejingi jong paiba kum ga mele minta ga MDC ru kumjo wang ba ngan burang ya karai jong phi karai jong paiba kiang gidan giwe giliang kiang hana banga bad emily kwaru kandisi heriem wang betang sikintin kadai garai ke jongthi garai jong paiba dengan bagi tarakti dengan ani kapor ne phi stang kandiat sri tayu tam subo khandring si huai terik kadai gasi thapu pusat terik kerigasi nyobu ya kini agar pusat terik lasa nyinang ni dengan tagarane pi abawan ngakren di nang ni na mesin naman boleh bangadan kata kajigit li nanta udok usuk ukup siliang usam siliang ngadai ngayang ni dala jumihi na ini gayeng imahe hadir mahe semanga banpet nigipad ba soyong konstruksi minta kondisi nong spong bad soyong tang kahima arula suto hima nong spong hima soyong minum klub ya kata kumlang mentang ini district council kaya election MBC ano ipide tang gaburan hindi kam gabakla kadai kakam jong mabili jong pi tagra kisawan banteng biye jepi haman laki liang kilaban long yepi wan yetre lambani kiai sanspa syajar wan nong be paibabi jong ano yepi kaditang gaji pimbi di sanspa syajar kena yakni kesansnen niya penjat ya babapok kini sansnen kaji penkre skim kajong aru kadi nampak sansnen untang sisnen ngarang iro tang away skim kapade arpulai arpusaw arpusan nangdan arpusan arpunrew arpupra dang bun ba asyakmat kaskim nampak jompi kaskim kapalingkong ano aban penkon mo tiaphi ki arpu wajar Henry nakaliang jawangan presitong kat pangalaban perkonmod yapi raduna nakaskin na puaru ka ngawang bakloy
nampa ki pi jong pi ki pai ba be sai magadan ne kata mesin adan ne kata mesin takada manoy pinga keren yo lesi yo pi baklalin ti le desi yo don bi khamnang utli ban pendi ke pi wan nang be ya don nang wi galyang kawai ga parti bale persyai ni minta kelas nungir kimnang syo ban keren kimnang ga sutro kalayar kimdan syo henrei kelas nang rungyin bat kajil kular kajil ki galang palak kyo hana kersan ini ngin ai kam sarkar Atulah saya akan surkar apa saya khususnya. Tangga melay jangpi bala, nadui kami baret, hadui kami bahe, kelam jingtip oleh melay jangpi, umlari apa saya khususnya. Demikian. Piang apa blok, piang apa PhD, PWD, health kano, kelam jingtip oleh melay, umlari. Takara wajib big, kidan kini we giliang kilai kenbas sewe gisnong yang napikir syam ya kapati jengki ginai surak rong hatulah anai surak ai development na ye apa soyong khususi kelam jingtip uemeli jengki Taski kebapoy minta, taski menurang skin kebapoy makata bansawan, hasoyang lai kuror siteng, kapare po antay po malangod malayteng, hadu kintar manar, lai kuror tam, kas PHC, kabansawan dagi kat kuror tam, ka tourism dagi sanpulay, sanpusaw kuror tam, kini baro, kinuan bed, haga kerteng, jong Emily, jong P. Sincha, Tuparo, Lindota. Lamang biya di giwan matang biya di pi tagara hap keren hapel sutro ya pi gipay ba buyin tagara no pi ngayale ni gemeli wadem mentake ni besi ngenyele paiban kilabon kikali kilabon hengrei ano ya pi ni hapre sita marsha ya kani wajib kena kali gaji Henry ini piginat bed hadu kasau terigin presitang hadu arfoi terik hadir kasau terigin pi labe soh kamram jenga bansil kiliang yagikan gibabah gijong pi habang ayang ni ngapet pi ngai tang gaji pagba apa soyong khususi ban perbedaan bisa paro kinang soyang nang sepung kedon pisalot. Aktif lagi kata. Barak saya pipi abiang. Henry degiwan giwe giliang ban perbed. Kade stang degiman manai. Ai pesun ban. Demian. Henry gipaiba nang soyang khususi ringkalang bakan nang sepung. Kipaiba labiang rai lupa ng tangin disi. Demian. Tagadaw pi yung kipengbi kumno hapin sutu pi habang ngayeng ni kung taon na mikmat nga kwa baka soyang ng spong kasusi kikwahi ito na mikmat unlang na mikmat uba siyay uban kren ya kajiksi siya ya kabala anong la ya kabala anong mong em Henry ganong ngan persyang namari ya kajik persyang jema kalong kamru Tagara ngawi pi ngayang ni nga persuto stang kandiasi minta yaki skin kibabon unoy pi kadai hadin kaap sauterik kajik sam skin ko jawa kabuning kong Henry nang ni sakmat kabor bara kan siyong haki manggitkan jangga party kabor bara ngana haki sub unit bat ki primary unit kantam ne ya sub unit ki skin ke bansam ngan sepentip ya di melemba ki sub unit CJ line saw kerteng bat penyo ya di tiki financial assistant ngalai lama bar ngayo slow ya jinge ka jengti apan kelano anak skin repair siya skin financial assistant nama baleng 8,000 PAO skin repair PO 10,000 tablet चाहिए हफ्शना
Kita jigsna jopi hapsondor pendiang gakot sawan CDC na sa poblok. Dawan sa blok parbiang gakot habli pai no siya. Hapen biang wan biang sa poblok na parbiang habli pai biang siya. La sinut ta skim repair tang balit sa poblok. Tamantang ang ipingan ay na ka financial assistance. Minya jid nagisapi na gikerteng. Sawan siya nga sa Pumpoy sa Block Developmental Officer. Kung saay, ikirteng, kisayo, kacek, sayo, itigipray kateng bariban nyo, sa simti kacek, sa tepo account, undan kamlay block siyo. Klasye, baha katahaman na kaliyan. Ganyan. Kata-kanitan sa financial assistance, sa kayir, kiskiri mentagi pai ba so yang susi marsen job lenda ka jigar khu jong blai ta kendra 8000 saspat ligi ye layo pelak awar hajar ar pulai Henry nang dang dumai mentang la isyong lang ba chief minister ringkar lang ba DC ba ki video yang mentangin pun promote bangin lekar bala banai skim ye lembaga ni PMAY2 tanga kentui pai ba bakin let segi ramba sinang keli ke kerteng dong pi ke donem apply ne supo video kino bersama dengan ni bakwa yang ai di kerteng dong pi ngange pe bidon ki adhar ai supo ki ramba sinang na ben poi supo video shwa ka live wait upanai match hadirin kata video sawan sana ngan sapet ye kalis bat ngan le ikapadon kami katari keskini ka target ka jonga ringkan lang ba video ni target mentah hasayo khususi na kali keskin PMAY2 ni nai kumbahan 1000 peligiyin hapo sayo khususi hapentit tapi pinsitu bawa mali utri Kidang dang hanaba sisnan mler rekam Henry gano ipi kajilang mele kalangkung kadis kadon ka starting bat ka finishing line ka jinsnang bat ka bukut balay pa ka jinsnang pa ka bukut ken hadin sasnan ler batot sa ipetken kaya dan bisya na atang sisnan damle ate kalang bakla sisnan ta kaskim mental arsnan chitan nal arsnan ta petum kate memele ngalik har prabanai karang yo skim tang sisnan shwabanyo itu skim ru labun basule napla namabun kibaduk kibasuk kami bosayo basusi hable kumbang lakren parang pusutu epi nambani ki skim bat kumjuru ki pajba bayin kibadodon kami hakalanot kabawan kung ka eriyang upriya no kiwan siya nga kipay ba abas na yung kiwan pamtin kibapadyatin ano epi wan non susi pipa mentapi miyo wat susi laban nyo ano dakot na MDC laban nyo na miyo mentala siya new panay new sinamanwan nga ang epi katin lapon menta kumba kanday spaban lada panhalupan tayo blok Pandang tiacio sasi hajar ban nanta jompi tagada wajuang ba duna pila jit kabo ba pila yang kadi nanta jompi dagi phokro kawan nanta webele nakaliang jomni nanta banaya piki paiba tagada rupajo wat so ye on sayo lang kamasin kabayasya lang kamasin siya tuwang kibayasya nama baling hapo ani kasansdan damlang te so okay baba po uma natri Henry gana pi minta kiskim kinigiwei kugitin kituro skim simet kijampi kiskim sinang gibapon lembaga community based skim kumbranga kibang kisnang gibawan sanga glay tenap ya kajisam skim gadanya bangay gitiar set bangay gisuki bangay gijigpasawa hamal lagi islang mentagay ikinilang yang baba po betima ite niya karya no mong jay kadai nang tagamit sansnan kibapagyo ati arsyat islang
Lembagi primary unit sawan sanga kibanio minta hangne bunai berwan hangu senen berwan ne apo asal senen bara kisuang dengan ini bahasa yang kasusi in your tiar shed in your suki in your mic senen baro wajib kuslai nampak baru khat lapan khe tagra hanni makwa persutru yuti nampak kini election NBC kini election NBC dan persutru ikipad ba baro masyuang shwa ka kharpra tarik ubnai thot mantau ubnai saiwanno kilokitkan jaga parti wan kendo yana nyenyesong dan tundek namar nga syaktin nga kentu paalado minta tunay eki yay scam yay sya namar balay hadir ke election pisawan sanga bagi po ini sekatong pisawan sanga sa baba nga lakarsa niti hindi ngalong hapsat hapin lang keren lang iginogitkan lembak kisab yun bagi primary unit mga kwa ikilis hato kikersa na yan nga kumpansi takada syua ka karpatrik iniwara na ikilis kito kiparangban na hagapati UDP kito kipatamar ito na pentik yang kinagibawan batamay namar hadin ke election tinuan wahap kili namar balik babun ULSC klan kerjaan do kipan skim kamu apa lang hati pisah ana igi mo ham pisah niya natin tagadaang bansi kaya pi nanda kisah ulit minta wang pi tuyan lugno ikisah ulit ngala gabar ikisah ulit ki primary ulit baro way kakasusi ng speng sayang kabahawa po ng speng sayang yan lang ikisah ulit hak meeting sisin arsin laisin pensa suto kilo gibadang ne bat kilo gibawan temai do sekian baka parti jadi tagada iti tagada bansi hable kunta bantit igipai ba kita kerjaan ini hani kapor apa suto ro igipai ba be demi tulung kibajen sur mesin begidan kiwe yang dibakwa berkesan ini yang dedeki markat nanggur ngembang jab dan buram dan ni kapol akwa dan lebha namta jati takaraw hapan si bangkren masimpor kendian banyai seneng banyai kentu baki pai ba kesuthu kayu kakam kajumur juga meli namta jati ini ngaporan kuah berkerendun Henry kuah akan bangkit bak ya pi kipai babi jong kasoyong ng Spong constituency kinang kerjaan dari parti UDP dan ngirnya presiden nampak ini election MDC ngirnya selek untang bantuan ini kadni pelayaran Bebiyo sipo me kasan-kasan kadno hajar syuprinya memahasinya bro karena ini ninya presiden ini bersuan mandisya Henry menderu kailang pray nang sedang suana nang apa yang lain dia sah biji ngelidung seneng ungkan se presiden namta jemu namta kaparti namta jungi benyo hajinjok dan nak kentu mentai ru ya pigi pajba tu ya presiden lang lesan selagi ye gedang ti yelet tagababuran kekali gabun menyelet dan wajajai jeng sutru jeng tepriu dari pendon hangi gila bersan parti UDP saya lesok doble untuk kuyu piru ini pula berjing doang bakakan kecil kecil antara election industri kalau banyak deh tentang ini kintin kublai sibun kublai siajarno kublai kerkuyu di baru asasi sin Mempener ni parti ini dapat perta laisin lewat raga kti sajisin kadang hagabat kublai sibun